Virtual wak mawuno neno waneno dutu kitia dek tutwale la Kwek TV kachel kitar paluo mano wan wabino botu kakany kun wakelo botu lok mapat mano ke kumalo ma Uganda kakany no lok mukene mano guru kom community mamegwa wan kinero matin watika lok maper tek kun kinero dwe piera dek me dwe ma ngwen mano tien loke watika lor dwe man ma ngwen no dong kilok maper tek pian kimero nyang achulo ke kwene gen gitiga cher kwene gu o kwene ko bidi kidong ngo matiga time wekenene wat mabe manene gen tin wambi neno la bomba lo karo ye wa aya kamaleng panelist magitie neno full la mera tiachel ko bidi wang screen erkoni gwak de benya ben makarka kenyo fo total Lady Grace kibena ki malo mera po moderator mamekwa majui dorwa ma an amera po in total doctor for dugo ana po total mor dano ngi matke widiwa yes ka amer bena po ma tek total la dit Paul klama ki tam mege ma beno katekere muteki la bon lokilum mi doge na ben loko la bon lor an po ma tek Paul klama Poy kadang man dano matie ingom rakakany ingara kama pebo tutual man la dit Fred ngom kwe ma en kagumbe no chuchake chiwa be kop nye odong officially meluong ne ni komruat ki kome poy tutual la dit Fred apoy tutual di ben apoy dano dichu poy Lutua kit matir kere botu lok mamekwa kinero matini tie en ka kenyo neno wan choli watika wat mubetini watika mula watika kama watika chara watika nganya keja watika watini ken wat mekwa si uye we an akel mera Fred kakany we an ayo taking lead discussion enini kakone panelist mukene gibe bieno kachel me gamu lok manotie lupe ki lok makikelo kamaleng Brother Jolly apoy tutual di ben apoy rakdano dichu miu dojo malupe ki lok mapiere tek matin wano gore ka loko ne kany Fred rad microphone ma miki gwaxe actually kawa wajo ni wapenda di ben ele yes donc atiga winyi lang donc miu it one tij madit migamo la peny madon ma pol kare wan wapenye actually ki kwene actually machalo kaga an pamir na share history mi migration ki kiti ma wano bino wacha obedo kere ingom kama tin wano tiye ma wego wano luonge ni actually kuntena no watino ki district saboro eni aye ikopiny watie ki gulu unywala amoro nywala noya kadari noya
ki gulu gunywalo umoro ki kumalo watiki kitgum kama kitgum unywalo lamo kitgum unywalo pade kitgum unywala gago man duju wenka ine ribo binu gena boro ikiena bene dare wano kit mi don lobo ki mero ruom mi kitgum town udugu municipality kay binu gulu ki mero ruom mi gulu municipality udugu gulu city don wego kumalo mi Uganda tutwale lobo pacholi wano tie ki city achiel ki wati ki municipality achiel ki don wati don ki districts aboro man duju wen konyo wa mi neno kit mi wot machalo kaka mi tiara nyim don actually machalo kaka amir wachi ni gamento bero very unfair about what pien ka yini chere neno way back in the 80s way la chuli ki biha the population census mabe ki tim ki chero ki timu gin mo kene ki tiro beko welwa biha wa mafuru timme chochok en magadi bario ki piera rio wi angwen en mafuru kara en fut kitiga beko wela chula biha awajo ne kitiga beko ne pien actually pretty contented actually pigu yeng i census makitimo ene ngoyo dano maduong jo maduong piki o bodgi ci wego pol kare welwa ki biha gen ma piki biha ya chula ye dit pa size mi ngom pa chuli mamono kero i kilometers en wajo ni ngom pa chuli tie kilometer squares pierari rio wi aboro kimia bit ki pierari wi ario ichawa ni bik e kom wela chuli malupe ki census mafuru karakarni waju ni wela chuli wen tie milionario ali mia chel ki piera dek wi achel ki mia ngwen ki piera ngwen wi ario menu bik pe kwan mafut ki kwano ci chokeni don wego ka wano neno wela chuli matie makibego ni tie waneno chaji ngom ma chuli tikere unomiyo yetwana waga ni wano tie ki ngom mamoja chut wano tiki ngom kama pi mamane ni nok pien ka yini chero i bot jirani mamekwa ka cheri lao ino pi makiluoni swam dagu duong kwanyo ngom madire lao kay bino ya chuli pino dagu mo mapat ki toji mabeno ngwejo wati chiu chero donyo umago naire ka ini bino ikitwa kitingom mamekwa tikere inoni wano ki godi makiene uchot ka yini chera ikitgum ino got mogo chala goro ka aki ya goro mi chere got mo kede no kiene uchot wano tie ki bua maurumo wako duju ya chuli mameno no wego wano kero madit mikot wan bene watiki kudu madon mapol kare wano chui iye la bolle toji uchake ki ya chuli iwi got keyo ibad got keyo aye toji uchake ki iye kamol chero kwange chere lao ka chere pi madit menu gumma wan machala chuli watikere kai chero bot jirani wa ya jumani ino ya jumani ngome oberu got kiken don wego ka yini dugu chene ya chuli pu oberu no gin mayot achuru beru ki kero mi pu achuru beru ki kero mi nongo lim machulo litiano igankwan
minongo lim makelo lonyo iching dano owega chuli machalo kaka unogien go jing unogien gi tek yado mapira tek loyo uno kiti ma wana chuli wan kwo kede the social setting pa chuli achuli wai kit bon mamegi ikit jimi magen gitiyo kede kaw dugi lok mi chopo kuro achuli kwanyo jimi ma chuchok kwogi la bolle achuli kwanyo put upuru bedo yat mapitui kene upuru bedo yat magituyo ka chiel machalo dano mugure upuru bedo yat maka ini ton poro dugi kum la wore achuli kwanyo put achuli tiyo ko put ikit miripo dano mauno pino gitie ka chiel inge bal manotime eto put eno ni bene ka ini neno from the other angle inoni chumpi kita chuli unokwo kere chuli kwo ka chiel owego wa tikit charo lok mogo ma chuli bolo atek kilwak lagara yil ki wedi unoti gin mano achuli no timo kuno gidok chien ikum ngom again gitiyo kere achuli bene ikip mamegi unogitino kilonyo mingom maka yini chere bua inogi na chama la bole bot wa coach kay chere bua ino barotie baro menono i ochi ton kay kwinyo baro menum chammi enno achuli uno ka yini chere ka bedo mukenne ino lonyo mogo chalo fomogi matunda mauno kichare kona kamdini ni uno matunda mapiki pira ini chu kelela ni kudiko chi bini donyo kot ne woro kili chi choko muromi chi ngweje chero ka chatune menu no kitu na achuli no ket kere achuli no gendo dua pieni ngetgi letie pieni ngom mamegi letie achuli be pidwaro le ata achuli ba dwaro le mapige il le maka ini telu mi achuli dwaro le mokene ma cho ke kana ye chamo piano daktiri manok tige wayne eni man pachoy chala yeragi winyu mugo ka ini neno winyu chalo winyu madon ma wano tikere kien pin ma beri tim chala weno achuli ka ne godano win chamo er ka churu ne ga yueri way meno pacho yueri pige yili era yueri tidi ka donge ki ribwen nen ter dugu lammo man be nyogok kit wor mana achuli no tino kede nyo wor ma uno mege wagien gi miyo kicho tijime egoni duju uno defining one machala chuli uno wego wan wadong ma watek wego ka yini dok cheni statistic en matie ke kwanyo ki kiti magamento bedo ka kwano dano chi binu ichibi koma chuli makom karani kuni nena nge chi no ne gaps dong tie pien lim achuli no gino ikom cham magen gi pero machalo pamma achuli no pero pamma chuli wun jomo kene tie ma wunu benefiting ki pamma chawa ni pamma pe ya chuli pien la rachuin mono cha wachune ni pamma konye pe chuke pe pikelo chente eto pamma no kelo chente ga chuli chuli gankwan achuli mukeno berga pieto ta uno kelo chente ya chuli uchulo le tiene gankwan mukene gidi professors eto ichawani di Mario egoni dujuwen pere ya chuli pien jimi machalo chai uno da peki pere ya chuli no ki pero tutwale Western Uganda so ikin cash crop ma Uganda no logo pere malon achuri no tikario mageno gi pero tutwal da go konyo gi udiro gi
ki achuri no tino ki food crop ma kaki pero chiki gwogo mukene tie kanyo kare malach la bulla chuli ka pero kono chi toro kono kun pe wano pene bolo kono dero o kono ka ini bole dero kirma ka chel beru tek pe wano pene manyuri kej uno pino porno bora chuli achuri no pero kabi ma ini gwogo pe kare malach kej no pe ya chuli achuli pero bel achuli pero la pena achuli pero kwei cham makati gang miyo in kero kirika keju porro kirika cheng tek kirika kotek una achuli tiki yo mawego dano beru ki kero mcham menu kiti no wano watino kede ichawa ni wano tikwene kwei cham ego ni duchu ma ana beru ka kwano neni ichana chulo logo udugu cham mi achara from food crops to cash crop owe got kiritin ke porri I achuli tayo dero pienni awara mono bino ki wel dak miro miyo chene go churu achuli tayo dero we rebet ki tiente kono ki punyo dana punya kit mitit ki tiente pien tiente tigi kit tien moy ko maka ini mago ichako tamo kit chugi tammo may tugi beki timmo neo we ko yotto twal ki ngat boni mi mako million apa ichawa ni tiketo neo wen maka ipenyo ni itimo ke ngo la gamo bi wacha yene utiyo mabe mada eto po bi tito gel mayano timo kere itam mamega nero mamega tie bit of financial literacy ma tika lacking ya chuli we ko tin kirika chuli no jemme ci charro wen achuli pichero kanenu dit pa pexo mamege achuli pichero ka prioritizing pexo mamege ni ma chel chente ene be chere school fees ma rio be chere lok mi yoro kum ma dek be bin lok mi be berwa achuli pikero itam weru kirika eno charo jimine monyo chamu kene gin mau no ti priority ma charo kwan dugu dong ma kiki mano dong la chul dano pe achuli icham mabe mana achuli gi chamu kare cha made chawani do dugu gina chara o wego watiki goro madir kumwa ikine tituo nero ya chule goyo wa jomuteki wa jomadon wa wobe wa nyira walitino pien ka ini woro ichere paju pachuli makum karni kamukene inu nina chelo gulu dano bero wa utienu ki bogo kabi ki kadu ka ki borro kede we olo diri cho inempe chamo kene inina rio pati mukene tie chamo kichel we gor ma mekwa milwen ikom tuo ma bine komwa udugu dit mada gor na udugu dit pien mo champe komwa wa cher dong ka chamo gin mau no be wan pe wa cham o we ka ini binu paju ini no chweyo mukaru lajo dugu duong tutwali ya chuli chamo kene ini penyene dane mono gi chweyo o wen kuman pingo dok tiene lifestyle ma mekwa igin mawano chamo kiti mawano chamo kede gin mukene mai chawani bur ko ma mekwa ena ye kiti ma chuli tika tich ki ngom ma meggi chulu bere kem achulu a ki kem kiti ki chwalo gi kede ena ki duogo gi kede ya chwe kala dira chel mimony madong pa mero wacho nyie neno cha kitek wich wajo ni program pagamente duju mapi beru ka chwalo ne kumaro mi Uganda 1% pierario unyo makaro chere kit mi rocho kwa padano i achuli
under program magiluni psychosocial support. It is annoying. Pien piu beru kumeno matwal. Wego kirika beri ni kichoro dano kiduoko dano chako kenne eto keru pa dano ma DN mitiyo tich eni keru ne pe. Kawano wajo ni wacheri walok diet pa ngom mai ya chuli matie kilometer squares ali piera rio wi aboro kimia biti piera rio wi ario wadua koi acres chi noni achuli ngom mai ya chuli tie in excess of 7 million acres. 7 million acres kadong wawaje ni wapok ki population mai chawa ni dong tikanyi. Chi noni odo ngara chele ya chuli tuero beru ki ngom madipe piti below acres adek. Pien dit pa population wa yan. Ento kirika beti ni mantie watiki jeme mukene ma onor ko ma mekwa. Kirika jomo kene chero ka radio ni ya chuli me we need to fight the mindset and we need to push for a mindset change. Kid mi rocho wi wa wek watama ti tamme me go beru be ento mero ki te mot weko man be weko ana wajo gil ma pi yomo idano ni yor total ka chuli mi riyo i gin mo ki ken ma gen gu winyo la bon tam pire ci dongi kok la chien wano beru ki tima nywa ma tiga time watim fu tiga time ya chuli ino gamente kati anda program ma dit poko korigwana ka chuli yes dano mero peto gwana korigwana ke kele duma pa ori ya chuli chaka duma pa chien project makume no togo ichane kikelu lok me peto mwanyi ya chuli. I want to hone my words. Ni achuli chanu fane lok me peto mwanyi. Achuli ko mak breko. Pien level madano weng tika meto cheriye ka peto mwanyi ni. An yung bot an, I am trying to think loud. Tika bor kuona. Ma chel, achuli be ungeni, mwanyi is highly labor intensive. Mwanyi miro dano madami tiyo tich. Ma chuli pe kere. Piana chuli repe level me repeti la pen chutwa. Wanjo muke nega wamiro lutij. Wachar wagam ke lao nyo wachar bora lu. Kagi bieno ka tije poro. Kay choye le tiana chuli mi bieno ka tichi. Mete kay chule o mafut pe tiyo tich. Kadak me po bi tiyo tich be. Pibe be keli ye wi. Udugulu mone. Kay keli ye wi. Kira chuli eno. Donc weko program mu bino en me peto mwanyi ni. It sounds good. Era churi ko mak break. Mwanyi ana mero gere owning my words. I'm repeating this. Ni mwanyi pidon ya churi ka weng. Pidon. Kabira chen ma arangiri mwanyi pe pete iye. Ena ya tiak. Pien level ma tiak liet kere. Kung hunu neno hunu la bol eni, kangat mo o yatiak will bear me witness. Wuri yatiak pibe neno la wiwi yatiak. Pingo. Liru mai yatiak. La wiwi yutiako don o kamo la wiwi yutuo. Team watika pushing down wengba. Almost every house only ya chuli tika tiaruka pieto mwanyi. Kadiri chuka poro. Achuli kiki nega kikubi furu mwanyi weng. Kago be dama tek anachuri ka chako da team ki be da for 5 years da mo ne make da manu ki pe ka teacher ya churi donye iye wati don kila bol maduong mutime kan karmo ki bino da no pet moringa cheniti ye mada achulo per moringa ingenga mo bino ka wil moringa peke achulo pet nim ki pero nim ngamo bino ka wil nim tim achuli kitika wachini ki pet mwanyi.
Atamni kirika wano jolo program me pieto mwanye ni ba. Kay tiki ngom ekaza pa. Kong pi fu ga pieto mwanye ekaza beach. Ke piet eka chele ken. Pien pu bi kwanyu chan kiti madaro tika timo katamo nene. Pien achuli pitamo ngo materu in kanongo profit money. The cost of production pay I vocabulary pa actually. Where we actually jenye ni la pu peto la pu goma goma. Actually no chero. Chente malik. Chente malik mana actually no chero spending. Actually ingeye no aves mabe pi o wa nuchu pa chente ma eno spending. Actually keru miliona chen kapeta nyugi. Actually kwanya nyugi chara nyugi no alimia dep. Si actually fu dok kon wajo ni la pu peto la pu goma goma. Awe mada actually robe wajo ni la pu to. Pien to me kai ini keru miliona chen eri no alimia dep ka ne to mara raj mo madon konya bepe. So tiji mukene be wachak neno ne from another land. Well aramiro wachini amiro honing statement na ilokum kofi. Ni kirika chulu bichere ye achuli kong uchiet momot. Piki kwe uchiet momot. Agenda padano mocha utamone ni kong nunki on kofi o tutwali ya chuli ni wantu wange agenda ne. Pien jomucha ko pushing pe pieto mwaji ya chuli ubero pubera chuli. Pien mana ti loko gen ma ana ngeyo. Achuri do winyo ti do ngufu ana yecha lo luango ma fane wi chak. Tika chaka liet ti do waogi. Tiki to. Ene tin. Kong nguru nero ni wan jomo kene gudu kanyi furu chako nongo kot fu ne ario angeje. Ene furu chako nongo ye kot. Personally an fut paton wa pool. Joma duong fut piko ton wa pool. Pool me ya chuli magiton e duma beach. Petime. Anyugi wori di town gulukan wori ti adwa pa bo ti aratiak bibi no anyugi mo madong oi chong dano kar cha wano dugu ki gangkwan ka doya anyugi manu yini donye kina anyugi mukene dong pinen chana anyugi mukene furi tika peta anyugi mukene furi timateno mukene be furi peke pero. So mere wa kept at the back of our mind look me climate change in pien obi yelowa life example depend the gulu kanyi kai ini wejo mi chero igulu primary before get pa gulu primary ti gang pa de late abondi odia jopa abondi odia gen go pero coffee mwanye gen go pero biro ma o dogio ti go fencing o mwanye cha amero icheri ruk marai we ke nen pien kicheng ene mwanyo tuo mo madong konye bepe. Chia biro ni pe megi kikena yo tuo. Ana miero ni wachiet slow kila bol ni ana neno jimi maduong ma chulu fuangane iye. No saf kar cha obino ni ke gwok gweno. Achuri weng tiga gwok gweno. O ka moma wachuke pe chuka gweno pe. Kada ke no pala wori volo e mer. Ya ko ndaka mod megini ndiriga mega yote daka mini. Mero karo ki mege ki pet guana kamera ti bino ka wilo guana wil guano poroma piwile kuntena ikoj wano tiki factory mi guana program pagamento mi oker ki diocese of northern Uganda the Catholic diocese mi promoting peto guana ya cholibu ero jime eni weng ki temo chichuke pere. We need to be careful. Don't give no kene ma ana mero ni akel. Ena ye. Ka kero ma mekwa. Ma bene report me census wajo ni pasen makaru piera beach. Pa wil dano ma Uganda. Litino matino ma mwaga gipi oa para por. Don't ka future pa wana chuli ti ching litino. You hear ken loka big man.
Nima achel lok mi yorokum uyega chulio. You will bear me witness. Anicha a village mamega wara yuti loyo. Kimwaka. Mwaka piera boru ya ngwen. Ena yuti loyo. Tika mokene ma ini o in a village ino ngatu ti loyo makarepi o piera bero. Pien lok mi yorokum udugu a problem ya chuli. Dano tika to manu makagi puteno. Level mi chero kateki mi o maka piera bore wie piera ngwen mi achel ya chuli is diminishing. And it is a threat to me. And it's a threat to Achuli. Nika don't want people what wear ko mi o maka piera boro piera ngwen mi achel. Chidong machalo kaka. Nem chalo wano tuero ruenyo ga ruenya ki wilobo. Read meanwhile ya Achuli ka ini chero I odian. You will be amazed. Down to the manual. And to read me todo be him okay odian. Then after every few minutes look at tino ka kwanyu dano mano kuono ruwen. Inone accident kero kimpenyo pien le tieno ma wano tamo ni gen luleyu geno donye yub mi boda mwechu boda mi nongo chente eru le tieno mweje speed mo makao poro ituno kineno me chill coffee. Le tieno donye lok mi mato kon mato jai kon ma dano maro ne pi kon mo ma wano nyangwa kiti ki yobo gikere. So en mato kon eno ki jai ni ichani ukero goro borwana chuli. Don wego chawa mukene ka wano tika neno future pa chuli chi wego wano kero man. Ni nem chalo jimi mukene tikitimi ya chuli akaka. Pien koma inu bero gachato ne ya chuli koma gen pe marro. Wano luwe ni lok mi kon. Ichane kon eguni wen udugo. Pien wano wajo ni kon piki kavere. Ichane joni uno tuero mi fiko koni ichupa. Kichoi kome ni alcohol content 40%. Ento mi loka di daine ni. Nem talo pe bero 40%. Nem talo karo. Well, look, me your come is a problem now. Jululitiano matiano, where dirigu duglu leyu, manogi kuope mahamalachi, ubi beru pere ya chuli. Manyura nyimpa chuli pe. Kitwa kono machara chuli tinining. Meno nambari yo. Machel tela pe ya chuli. Tela ma pe ya chuli ni ti two-sided. Bali bene aki bod wando bol kui, balo kene aki bod joma wa yerogi. Kibor wando bol kui watamane kadong in ki ye inde miyo kui ki ngat mone ci diri bedo chak cholo ne ino ku diku no la tela chu no dano pon compound ne mo keno kero lok mi tuo mo keno kero lok mi school fees mo keno bienu ki lok mi nyom mo keno bienu lok mi poro mo keno bienu ki lok mi ngo la tela eno ni o mo kero ni tumo ero lo tela wo bene mi aka chwalo duona chuli gen gi chwalo duon ma meggi ki miri ma meggi gen gi chobu miri ma meggi pe miri pa chuli o wego yoto twal ki gen min loko pati chawa mo ki gen lo tela wa piene ni dong drom mone mi tela donyi kumgi gene ni dong giti dong ka keto kina chuli gene gen dong giti dong land brokers kirga tin war wenyu ngomwa ko ti kum lo tela kirga tin war wenyu le tieno wa mukene ko ti kum lo tela kirga tin jimi mukene tie mabeo bin e ching le tiena chuli lo tela da gakeo. The recent report kichwalo kodi mi apoka ya mor lo tela mi NRM gitika teach ki advantage enoni we gi winning primaries gene gitika poko jeme goni ke jogi gini no pino kikelo yirgi ga so kiti jeme ti mekere we go tela ya chuli chamu kene lemo chwindano look ma dek actually uye middlemen ne kwogi yini ngweji de guli chawani inen nga agi mati street ka chat
achuli do ruenyo kiye achuli chero puru ka okwanyo jimi ne duju the middlemen nongi bino ki chente kagi waju wel ka chuli wajo ni abi chuli o chot chi tiu jimi pa chuli o weng la wu ana dogo ki ngara chiel I center la chuo birwe robayo kele kuona la chuo no kelu avocado guti achiel ka onyo bod la mego mo la chuo ni tika chato avocado abichiel chiling aliba chiel eto la mego ni tika chato avocado nyiga chiel aliba chiel ugamo chene mamege chene weyo berali piaru wa pitch ento la mego eni obi no chok wa I ali miario chi actually furwaje ni la pu peto la pu goma we need to change that mindset take food the middlemen ena yegen gi taking a lead chi wan ruwen lok ma ngwen madong ario ma gikine ena yeni kerwa ikit me mare ikit me ripe ikit me note ya chuli kerwa eno pe nyoma uno be okubwa ka wek wano don achiel wa wot ka achiel nyo pa chuli choto no ichana chuli aki ode kalu dukana achuli la wore cherka wel dukana la loga cherka wel dukana muhindi cherka wel dukana Eritrean pemio support boromine eto idunya nkule aki ode cherka wel boromine indi cherka wel bot gike kengi achuli pe kigine non don wego chamo kene kitwa kero mamekwa tiro duga piny madugo pa kero wa pinyi o yogo wao dugo pa kero wa pinyi o wego wa dugo nyap madong konyo wa do dugo peyo donc kilo ane lok magiki ena ye gichira pa chuli pe gichira ni pere ko ngunu nen ngoma titi me guli chawani ikin le tieno magien go aw ki FDC ci go donye NRM gitika chero ka lwenye kum ngat mado ruye pate macharo to duong openly through speaker yingi mone magineno no bekelo achuli ka obogo lokwiri ni tap debate careful tegenena achuli tika boko lokwiri ma ko chimichie no ti ma ko duoni don eonu kichwala kama gen kichwala ye kanongo yuega kori yuega mone yuega pala lone ena ya chuli chero kanongo ne yuega manego dano yuega matika neko paju nia achero bot shwe en gina eno bera ka watine en ya e tamana wajo gopa winki iri yimne tamoni tiga lok pachuli kateto kiti be achuli luankere kateto ngoma raj ma gamento timi ya chuli we ka chuli guchak tam positively kitiyo ke bene kitero diri inde dugu target we ke chani jomo kene ndongu umugweno pien berikindano bero dugu tek pien ko ni yini kato ki loke moni ki mi mari pien no re dugu dong la mora achuli chero goyo plan no ka goyo plan mega terka executing achuri tuche social media tini ka choke mamek wadong wa mogo ni wang madolie be fut piko chero ka moni ba owego stupidly ni cha ana wajo ni kali tieno wane genge wajo ni gitemo lwenki wo ngayo gi dongi chero de ye don ka lwen statement eno be go go igi kid lwenya ngoma jondi chero ka lwenyi iye madong imbe kelu ndoke dongo kama lengi dano do teno tik gidong idiga kwor cher kana lweny mon ma yin ti cher ka lweny iye we ko jima ko man katika time kelo koy kum dano donc ka kone ana tweyu mega uye we gatit kama chuli tika cher iye amero chako from the negative angle achuri tika cher katum achuri tika cher katum pien tie statistics mukene ma wano ti don kere gulo kan ma be mwana mukaro ni
che temo random testing e gulu regional referral hospital paletiano ma che chwadogi per sickle cell. I don't have the report at hand, but report ma wano no ayeni pasen makaru piera bir paletiano ma che pimo gine wengi tiki sickle cell. Chiamo che ne che tracing e no pity trace mo che ken genetical trace mo che ken through lo nyorogi mano twero leading into sickle cell. Level me cancer chiano mette mo ya chuli madong pelare. Chok every day wati iko dano matika toki cancer. Dano tika ko ki cancer madong konye bepe. Hepatitis B uti ko dano. PN kore ko ma wan ko lok mi mato kongi lok mi tim mukene mapitiyu. Kidong tuo mukene mapapat. Malaria gi uti ko dano. Owe fura wajo ni actually tika chero katum. Unless something will team. On a positive note, actually tika temo yeleme ile malu. Ile monini kongdong wano yele wati wunu. Wego nero program mungu mi pero mwanyi yu binu. Actually tika reye kitamni. Nentare ni mahari wa dere. Chidong gibi chaka vesting. Gino chemte madon. Glek pachuli don. Malek eno ni kauno ki boosting unokonya chuli. Kamo kene ma inin ichero ye tutwale charo. Ino dano tiga forming groups dano chako teach. Kuri teach ma chon ma uno ki pura waki. Dano tiga dori iye weko meti gi kero wegi ao ki furu nuchu eka tu furu eka sa dega ngwen. Pian ma charo group katien ki oi porpa di ben ki bino ki tiego eka sa ngwen a bicho. Giti ruwot kumeno. That is very positive don patuli. Ilok me kwan kono. Miri patuli ti kwan. Rocho paju bino ke program mabe. Mi temo supporting le tiano makero gi pere. Wek gu kwan. That is very positive. Good direction. Ento. Wel kwan ya chuli dong par. Kwan money ma. Private schools ma chelo dominating o. Karja wano kwane government schools, wunjo mokeno kwane government school, karu wuno pen, ichero makere kwano, umeto chero wako. Ichane private school, machel weleti la mal, and gisetting, la bole anamiru naming school eni. Popol, the second matila liane. Popol letiano makwano sinatiru dugu kere pen. Wek latiano donye gankwan nope chudo minimum alibnia boro. Latin senior 4, senior 6. Latin chulu minimum million achel. Kawek latino donye gankwan. Kirige chere bak dogi ni ujone utimi wakija umiacha biera rio. Ibi maro lep. Ara maro lep. Ni huo kadong en mega mi kochu binu. Chibi atuge wache wingak enu na weni. Ka skuli ni ini kelu. Milanyo wana chuli. Kiwek wano nge. As a parent, atika wachini anati bo. Latin endi. Ti gankwan, uchwano senior 1 to senior 4, achwaro ki alimia bor, alimia rio, miaka bia rachel na duga chudu. Ni akere church. Akere church very fast achwaro, ni chekwa piye ni latiano donye. It's disappointing. And ruereti latiana chuli. Atawani bewa lok kiti wano handling kere certain situations. Otherwise, jemenepe be, social behaviors paletiano raju, the cultural norms and values uruenyoho uwerotin machala chuli watie wilaro laro eni mera ne kilawa mada en wek wa a wa jing wa chung ana poyo uno afoy to Alfred afoy loki ilok ma ejo ma poldano ngeni guwinyo ma ini loko kidong wan ben wataw ni piertek ini loko madonge pian wa mir wa gudong manana ken ki ye ye na wa pian an beran ti paje kaka ini sino je mo ken ti ma ananeno
malupe ki jim muken ma Fred wajo ki gwak ma muken dong pilo kom tawa en pedo gurugi lutua loka pet mwanye man yen ma Fred okata kere ana abi kero gi manan nakadeda me chiel yen ma weho an bena chunya por chale chunyi Fred ila ka per mwanye ni kirika beti an bena tila mema me por mwanye kamoni lok tiga man pingo warur wiwa loka por mwanye erpa watiga loka por bien ma chama ma wana bi kwa ne del ngarmo pe ka lokone dana wen tiyo mera donge wa mwanye pa ngeo ko en mwanye ni ebo be beru kwon ma ine be mieno nyobe en pa de ka imbi liero dana dong pe tiga lokom wako chan ya wen dong kombe por mwanye ichi ambi chel wen pole ana mar winyo radio awinyu no ron wa kile wich ero kada kile wich tutwal awinyu ke pa ka jomo ke nong tiga cher radio ka jenye kon gi wajo ni gin dong gilo lonyo mada ko bir gin gitiga pur mwanye gin dong peko gi peka de loboni si ana ngene kirwa la lonyo ke kome ye chori manaka pemo fut wajo dong ni ene lonyo mada in la pu mwanye ma fut bene pur gwa kanyo maka chela rio ke ken den kubiri ini tiga jenye wa irwami enoni ana winyu ki wu tutwal gwako chame ini ka tamni ka wan pa walog ye mabe ci chao kene wel an bena char di ben ini a chako tamugo ni loka mwanye ni tio mir gira chelu miru umir kel keja ye actually ka peke gwake piane ka dong dano rur wiga we mwanye fredo waje mabe kon bena ter maleng ni loka mwanye ini balo tua miru chian ke kome ber mir lutich kilo mwa chuli chian wa pe fudi bakoni ni chakero lutich lok me yupo mwanye kero miru bet kere doy ne ko timni ni kier ko ka kon kama miete ne ke ki ado tiyo chian ki chi tian lok ne dong pe ira mo pa ngar mo me bini por in ti cheni do miru ti in komiti cha mwanye ni ide gur ko mo ga ti cha mwanye dong ini bino cha me pur cham chawadi kirwa mone ma in charo ni ibi pur chawadi chatawni kirika en wa kerlo kamwanye ni ini chalo gien ma pera tek tutwal wa wego jemi mukene ma cheng juini beno betie kada amero lokom jemi mugo chalo kori gwana gi magi berga pokone I ngoma chuli ado pu gwana fredo lo ye maduong ana mero miyo mero ka angole mukene lokom gwana ni an kigo maber pe begi kelo kori ne bara kori ni ti ye magi kelo kere kikelo mot mano non kare me kero gwana ngom karo onyobe cha ke kikelo motwo kidong ma de kori ni in kikelo kori mano bere cha kene pe kori gwana mati mamiyo cha kene wan jo kene ma watamo be gino kene watamo we mano ngitiga kelo we ini nong dwe aria ga de kan pedong kori megwa yang ma gwana rio atahani eno no kori ne beni kidong watamo we gwak no kidio achel mariam kori ma wano no watikere ka kany kidong ena dak rio pu enong no yoyote no kitimo ni kikero nga ye antamo la kori ga egno si atamo kong ke gwak kikori puana ta ijemi mugo ma wan po nyang tere ko mirkani ana chera peny achuri kong manong tiki kori ngong madong pol kori weng bede winyi da wila ko chere wil ki kwene kono I wilo ki kwene ka wilo kori dong tiyo liwe kori eni go karni ning mekwa yang no wagwak te gena idero mukene no wagwako I wang nak I chiel
kori wano gwako kori yo mapol makori ne bene inino tot bene pe chubu no bene ka ini piro beru kom kori ki kome kidong lok me gara amiara white man gwar madong kubir kele ma fredo ter mo kene cha lo ke accident en ko madong gitiga ywane le ene ba lo tuwa lok pa accident eneni un o kwan kare o chero ICU again OPD outer patients department ini bicher bino report mo ke ken mapino accident gana ngo piri ene kono nga boda loke ini ti matek mo aya ka dong be I cha kwere ne mako no police bo don ye ki cherke no ben kirwa in nge mabe ngat ma uporo muno ret mano marokan ngwedre mne no pat si ka ini chere no I ariat no ngwed pin pat en gina cheli so ti kenyo monyor excitement mogo ruam ma papat tika yelo bulu ruam mala mal ma bulu tika ngwed ki piri gitiki le money to twala ka chalo mege na bore gitiki le money magi wet itelo ipipiri itelo Barwen you get the Ben or doctor. Otia wenya? Ati winyi warwenye di Ben on them gonna now dropping on network. I hope you will be do not together. Definitely. Agamo nyongare mo atiman. And we can gamma knock now panic a bit of posting. Okay then. Now we at the look ma Fred watching him on pachama you ain't any. We but you on them to watch it over partner. We man no where ni la weno do chen na you mo chan dek mo tanya we a chi a you la weno do chen a you mo kadong keju tanya ba a you chan ki komero kedu wa mon be chamo kedu be a you lam ya ento ya kin me dir ma churi no dir chalo chekwa cheka you ngon o do sa fin talan ma tie je ma gwam nyu kom ka no nyu do o ruen nyu dong neno kidong lok ma da ala ker ma aberka kalwood ni twal pien kar me lo ken wa uno como yo ma da dong ni wan nung lo ken nung je me do be dong mulil to twal eto gyu no poti me pien lo ken me ne lubu nga ma tela kadong penelu si dong un me dong do down dong yeah ki dok lok mo ke le ma pat e lo ken lok mania we mi ka ni kon kwene kai ni ki chuli si dong no dong in la bal dong monum gin mo ke lok ma right ma o do right to le kar pa min kai na chuli no de ba ko dong neno o me de ke pe o kar pa min o me de ke si dong ana joru to twal yo mero to pagini kede bed wa mero bedi ilobo donc pichum bi we bi pierre mere atamo mero o yubu
check chalo kid me ma roj pa to get ne we obit dicho wa ka je mi po ti chalo nyo gamati e we bi gwang jo penana wa and no what to get you do awa mo mi be tiana wa ti you roj pa ni tie lo mo ba je ma da ma ka chalo lo mo chalo by laws kidong lo mo chalo we ko mo karo ni miro check par we di be no be tie mono keto guri we what you kapin no tiga yenge the ben idu gudong Yes, I do got fire. okay awe ano abe ke chu lu kama no indap do no renyo okay Apoya, otima kija ni chim mogo da no ber ka tok ti o yelo network ma meka ka kany. Atamani en medolo dok lok ma no Fred o loki komgi ma ene Jimmy ma wan watika wori man peho ma wan watika wori ka wi upo kar mo wabi waju man bene i yam ka kany man no ber don gwak chok ma kada beach abichiel ni nyogwa karacha bero ma en utime ki igulu sita ka kany ma muyini ma no gen gubinu yub me promotion me chat to kan kikelo dano do kelo wigi chigo wani jal wunu tega char kan le ini botwa tega miye mukene menno dano tega marne ni promotion kwa wunu mari ka we kwa chak willu kan le enini muyino to kwer kit kwe mo mala dada ti yongela chen ki ker muyini kamo chek ma muyini o chero o chi maro kon enoni ite chik ma dong duak o ker kika kenye cha enoni muyini tek maro kon tuki kok chit kok mo ma pe tuku chile enoni pen weko wa penyu wani eno kero ngono kon enoni ma dong tek mar cho tuki kok wan kok irom machal menu ti umir ke gwake ki jema duong matiga biemo komala me Uganda kaka enini dong bene ki jema duong kiriwa jemu kene mano inino kichoyo kinoni kichoyo ni for northern Uganda only product son kene tie maka kene wana chuli po maro kwan chio mio kadong kichwalo jemu kene mano tiu kere la boneno ti products mokene ma kichwalo ineno no bino kichoyeni for northern Uganda only mano chao kene werodong wacher kachako penyuwa ni pingo pa northern Uganda keken mane ini jema tiga time an gera ka no la korigena kama enoni iguma be fut pa chomi ye chochoke yang ger chana bichomi kom nyiga chela rio mo waloro lokom tela mano gar benetido ye makobide kawuno neno Father Eric uma o lao nying lo tela wa mukeno don kobide ki luo gi ne acham munya ma an yang chan abiloko loke ini bene pepe bo twal bene fut ka duwe gwak o achiel chino karmanak ka o karo karmanak twal ma ana wayo jone lutua an pa mir ini dak pe mir ni mir ana bella nevi eto gin ana neno dak bedo neno mati clear twal en lutera wala in ki kore longa gine in ko bir don gin luak no chalo gin go betray gin no bien lok ma chingwi tam ma gin go ber ka piko ne widano ma chingwi dano do ngi kere ko bir do o kar mo ma gin ko ber gite ka cher ka tim en menye enom ma gin yaw no gin gi chay dak ben gi lokle ma reji yet twali ko mi don gin go cher ye luak te ke ji kom gi aya joma kumiri gin gite ka cher ne don gite cher bot gini yang chon gaya guber no lumon ma tek ma guber katimu umiyo kirwa pata chal NRM no po ber katima be ka ber ma chal men si ko ber gen no ngite ka cher ki tuan force mo ma peto to Johnny
Gino betime yongela chen Johnny Wengo be chair independent. Pian go be por primary. Man ngo matika time. Pian pata gi kuja gi ki ange dong kama ken ko ake ye dong dak ke ko. Man jeme gene wun weng fudong tika time kiet ma di ben wajo. Sidong alega ni kore madano do chaungi o ke lo nebe ke ne gule ka ni pengar mo bien par ka wai ni da ke tiata gino betime nyim pian an pele nebe pele ba. Ana nera mere pinya nera. Pues, aya. Mono kama pera ma wati ye ka dar lok metela ku bidong gi mope o mir ki chak tiet man bara chuli ba chuli mir chak tiet ka lok metela I wi bie eneni ki mir ki chak tiet chato wil pero kumbiriti maduong to tala ka chalo ako wa lok pe dano magiti agago ka cha eneni sen cha ana lok ki ruot man ruot Casimiro ngom me patna adiru wajoni pero tie ma inino lu chat magi bedak ki botwa lao ka en gen gi bino si kiet mano gen gi bino kere yone pe be yone beru bumi gen gi wor ke kilo ma megi ma gena ye bene gi waji ci le di ma gen gi mini pianer gena ye gi tigi chenne dano mo ken ma pat gi pedon gi chente gi bino gi diu in la will gi diu in la chat gen gi bino gi I will ma peke kuna no gen gu pimu ki kilo ma gen gu wor kere mano megiwa kilo megiwa magiti lao mano do ka ini neno ni tim dak tim kama eni man joma ko mano mer peko tim ko tim kama eni sino ber liet twal mana ini bene peko madan te ka wor so lok ma char will tie bailos mu kene ma mer ki kere kidong bene loka char will achele ini ki wai ni actually a char will ki kama pat weko pala wore actually Dr. Wejo, the band, no? Caesar, I'm in the car. Yes, we don't call Kira the Ben on foot penny. And ko tema chera rio mo. Okay. Ana tamoni amiro chakone actually one of the resources ma dung resources ma bejo mere ka no ni me cham me ken me gina chara ni. Wati ngom ma bejo mata. Kadika oro gi kot yelo wa nga gini ono ka wati ker ma pe ono romo konya nyim wato twal. Ento la kid gino mo ne tie mo chake kumbiri ni everything manyen be. O gino mo ken manyen no waporo ye gino mo ken manyen no waporo ye ka no wanna check with the basis ni konkal is a very healthy food. Dek ngo is a very healthy food. Ginga gine what check promoting both dana ye both the loka both nga gine wachi would instead of one very gine very hotel in kono ringo kono pork kono nga gine uno mi one we forcefully promote and chamme gine la pena gi nga gine hotel bu tie matio mabe ye to ento in hotel mano no wellet o chiro malama kai chiro ye rok mi no bal chende ye what tigi resources ma pool kan look me chamme ken en me healthy I don't think ni kakamo tie ma dok cham gi loy pa chuli and one tigi kid idea mo en gina nyen be ento ilogada gin chamma chuli jemma chuli puro du jemma tumo o mo achel jemma ini puro itu ka ne tu gine tu tumo o mo achel en kal in ma ini puro ni anyogi ma ini puro ni ene be wilo karo ene be wilo ngo ene be timo gina wero achuli ti chani ene enu ni chamma wana puro gine ene odogo metti mo jame gine duju Manyuri by the time this season ma karoni no gimo pere o we anati wachi kalika kofi gi wachi kofi rachi ana mi bien lok me kofi la chen karwa wachi lok me kofi rachi pere new crop mo mir betie wa yinyu kit
nyig yat mo ma wan wa kwanya mo ga mo ga we ko ko kal in mo wan puro o chamo go mo ga mo ga chen no tu mo no wa luire wen no gi puro ni mir wa yinyu kit ko di gi mo ma rong in ro ker kali di kal kali kwen I poro mo ma I ramo do pu per jam mo kene ye mano in ramo kwanya mo ga mo wa ko kai charo ramo wiro gare mo Roma chulo school fees paletino ni. Eno ni mir wano perennial crops pere tek. Gidong en diet crops el premier wo wiro lok en piro kal piro la pena piro moranga ki nga giri. Miro eni jem ma pecho ma konyo wa ki gini. Loka coffee kira ana wajane ni wan wo poro I jem yo ho ma ngarmo ni tamo mere ni o miro dongi gini ki pit coffee chi wan duju ye. Ana no look my nyuratini coffee and my waji coffee wa coffee is equatorial rainforest crop kang aramo tie maramo ngono ne maybe ramo ngono ne equatorial rainforest ena ye coffee don ma gino wero coffee no ni Colombian coffee or kono Brazilian coffee kono go because they have equatorial rainforest mano gin eni don ye ma be gibe ne chalo bodo lo kenyo eni nget gine eno ni no gine coffee don ma be gino we be Uganda pedok te mara to 12 I coffee ni because our climate is not equatorial forest climate why don't you tropical rainforest the tropical rainforest and supporting and kid cham in ma wano puro kar but an me wachi mir wanu kid gi mo ma waro kwanya negi poro mua mano pedok gi puro oduchu gidong mene instead of one nung puane koloni o piero coffee kono nga gini ono miero wonenu ngo modong mo yam gi introducing actually matiyo mabe gi chak and I support project money in me cassava growing kadika no ni koloni kono gi kelo if season mapat nga gini in 1940 Obadia no Lobomono T agricultural officer ena introducing look me guana actually o konyo dano 12 look me cage o we dano pero guana at least eno ni kwanyo money mano noka kenye ni boga bula mugo bene gi rubo gi kon kal we bene mabob o we guana konyo dano 12 ma ana tamoni ginma the Catholic Church bina wachi dong ni Paul James projects ma etimo ni digital control ti o wa maro we kadika the Catholic Church no deal with a good intention but good intention the digital no do and finance ko in corruption ko in nga gini we ko yamene pe ti mo be ana nena wachi instead of puane kiro gini ngomo kwe wajini instead of puane ko 10 acres I think 10 acres ko me coffee ko nga gini 10 acres initial lutija di me yabone initial lutija di me onyo pi by the time ini yibo coffee in no ini dong ishira di o we kuna I will tractor in ma ini will ni ipuro coffee in mo di we dog wele so I think one cash flow forecast me jema wana tio mir kongi educating ourselves yebere me ario ma miro we me le kom dok me kini ikum lok me guana ni kano waramo tigi lok me guana mo be no konyo mo mata kom pies guana ini kwanyo iramo chamo na chamo kado ngi wiro gine ma pol ini ka factor ne tie no mi lo kon en lok me employment para tina chuli ngage but kira wa jini yemme go Uganda do is controlled in a certain way where benefit mo ma romonen to 12 and I would promote look in cassava production. Kajuma miro look my coffee, they take it slow, get ponye benekere, go kakamuro be successful. But I've been watching the cap or mere bed gichende. Kai miro timo coffee mere bed gichende. Me yabu poro, me pirone, kai or no mir on pi, no poroniti choke dog pi, you know you are pigging again, do you mir in. Ginachil ma miro no what I'm exploring, much actually. Anka wurka agi entebe ma chirukan
especially idwe en na dwe mo ti mo yeme mati ting you pa ngi pingo po ti tam yo ti tam coffee wa and po ti tam mo yeme madong top I kin pin actually is just impossible. Maka no ni gimo ti ma giramo gir katikani waji bio ne technology machine ginga gini kongi tem experiment in look me toy mo yemba toy kong yem mer en ma no football check to twali magi ngar chigi toy chigi packing gini I buggy. I think ini investment moment of meter yet to 12 pere pien gin en poro mer kombina tai gine bakera chiel o wuro wona ngat mo yam no po organ bakera chiel ni eli bachiel o mi eli wa bit ngar mo ndo por ringa do ka gine ka yenye change me mi ire so are you sure? Yes. Bucket of command in enong neno je magi chari supermarket kai mi ya chiel ko chiel andi oh my god he could not believe ni wati je mo kidigi o we ka long actually ele ba bi je me bon ngate ni ba ki ngare me ndok tia wona ri e we ka chendi rapping o inga so je mu ti ma dong ti o botwa na ka no wa investing ye mo ti no youth egini gi choko gini gi ten yo gi porro gi nga gi pero crops chalo mo yeme gini ti ento mo yeme mabale mo ga ya choli twara mo be ngara mo mo gino in pe kai wa ji chiri choki me chao temo con experimenting me to an American we me packing and I encourage the tina chuli mano gi tigi kero mo kidegi me tigi chawa kongo tem kon look me no mo yeme kit size mo no check la kire mo ma ro ngaro ne o mate tir ma ro mo to ne gi packing ka kong do gi temte ne supermarket gi nen ka gi ne an ngi me ni health and safety gi teacher tech kai tropical mano pinlieti but to jema to in ka to no bacteria dog no ke ana fo to but look me nyimpa chuli tie dong enu ni mir wache ko mar en chama wan chamoni gi promoting ena ye kong ni ka ini chama chuli ibir ma kum yo gina pia tek kum be fudong en lok me yokum coffee I repeat coffee is an equatorial rainforest crop. It's not a tropical rainforest crop. Guana ye mayam agriculturals gi komichara badia la logo ena introducing ye chiro okonyo cage ana for ana poi de twal de ben do dugo ma pia de ben dugo mir gamolog me guana guana chama be ma da ento amir no lok pagina emeritus archbishop Odama ma en okwer ma da tam ni ki lok guana o do rege en okwer tam ni ma pen lok ma rege do palo kin pen ma dong dano kitika mata rege ma dong mor wangi o pedak wa kero ni o wa do guana o do rege en okwer tam ni o dong tie kao no nene take geo ke kero ke gingi guana dano chamo guana Sudan mauno dano ramotero guana Sudan kachar na kono and man geo kedwa jemi kai ni wa ni king metero no Kampala o karomba ke geo en tiejo magit ni mina gena gebet ka welo ne wel ma pein ka don ge chare mono jemara di matkete ang ni the ben kono tika lok chi angol be tie chi the ben ramudu bichen apo an ben on ata yuena dog mega yuena kilo ka chil ben ke ken na te wachi actually ben kirka ko tie ge wachi ap git pegi will pa choli lu wede ge ko ge kar ge cher ge will bar retian ge cher ge will bar la ge will bar nyang ko ge will bar mugishu ge will bar musoga actually chwa ko ne benet bien actually in tiga cher ka doni dukana eno beru wa ko ne yi
ini donyo giri i dukan en no tiga piny ki digola waka akonyi ki ngo no bero chalo tuan la lonyo mo ma in ber ki kende o kono junga jo no da mir i dok chale la lega en to bodlo rok en madongo nge biachara ni en ini donyo ni no dong ki tiga wot kiri ki tiga penyi dong ki tiga miete bene ini nong kwa kenyo pete ti en ki kur kwa ma wan wa aye kwa ma teke ma chal lweny gi ng'age ni kumbit do achuli bene tika doko kaka madong mar bere ni dan kwa ma be ki lwerigi umiyo jo keri ne andong gi tika preferring pen gi no ni koni achuli la wer wek do ni ang ni biachar ki timu kita ki timu ka moni no gale en a chero ka kama dong ki jole ma be yeni ti ka koni ka wa chero bere ka ne kin ma yobo lo kin ma megwa achuli won lo tim biachar lak bene kipu kin mo jole kere dano e biachar ma miku pien ka pe si dano bi mete gere ki wil bor lo rock you don't know wego ka kwene no tien lo kani biachar ma miku bi mere ki to you don't know ngama chole ini peno ki tika mere bene ki don man ene chao ken kirka ki waya chole nyer ki kom la wore no mir kong bene ki nen angolin tamni lo ka mama polpe ka kenyo ene na tamni ana meri ana poyo gatam ni uye ben anaduak atali ini kauno pegi ma no da bidwa ko bore officially machal moderator macheng ji doro ka kany radit sida kai kaune ye Dr. Sida Ana point as well. Yeah. okay. Yeah. Yeah, don't apoy look ma Fredo Yaro ki the bell Yaro. Don't ma Caesar Meadow. Atam mir ko mo win ki bot Paul Kilama kan. A muted. Winner? Yeah, we need them. Okay, poi moderator. Ma me na kare. Chawa. Chirmada. Chi pa lo ma Paul Penny. Main speaker. La log mu kon. Ukwedi log wang. Yima Paul man. Tiki ngej maturi etutol. Me wacheni wana chili obichiru kwene. Waki kwene. Not man ma migration niko makin ma kari culture wa kita no watikere chon ma pia penyu bale kido undo lo kum vegetation no me kin ma ngom wa la chweju me ngom ma be ma wati ni ma tie pour na yor dagu pere ki ngom pere ubiri kum social setting gira ngoma what you know, temi culture ge lok me conflict resolution ki je mukane le chendong ubini kom lokum cash crops chi ulok matut wa ki lokum tik ki ngom makaka tiga tikere donc an ikim lok igini pian gene inge de ban be loko merma ma mega kamege ma bayar twal siza public beno logo ma bayar twal an no ni lok duong gwaro ne weng topic man no rio dekit that you know mega kero kiteni pero ma kitana neno kertia rio pero ma chiel ma kere wan waji watim jen ma bayar lo nyego lo chol chin magi de kaka chuli ki binu ki balo pen gene gi tiki ngo gene gi tiki ugwel utwe wako ugwel gine ka yeni wacheta kamone wan mer chiriene pen ka ina momori yema Paul ma utime ya chuli pa utime gena kaka muk kene chan ma kumer gi wer per twal ma gen wer ma chungi yomi chan gen ukel tete pe chan mo ma no yang wang tikere ki chan ke bono yang pe boto
ngom beno achil tikere maber der bono pongo pero mo kana machalo mo ko ma ki doga winyo dugu chen ki chupa pero pero ma dit mada ma lube ki agenda ma gen tikere eti ko kaka Jim Paul mo kana mo bini achile ma pare ka mo kana ibola bana ki tiyo ki kongo ki borwa tetai luj bana ki kelo borwa ti achile ke kan donc bene en lokum crops mo ma ki chwal borwa ni ki chwal ka seeds mo ma ki chwal borwa ki chwal ka no ti GM lo tela ka no tela ti lu GM food mi ken lo ki kwero countrywide pe obe borwa ka kan kwero lok me chol chwin well kitika gena kitika tong yere ya chile ka were odok desert mero du gena sign alama manyuru ni ngamaini tiki chol chwin kumwa maka ini ne lok no le wang no ramu kati pidu ma wong piani jema kuma ka no time ilobo mukana no kono lok ntie wong machalo ICC ni donc pero me achel ma watiro me rio ne tela in mano nan kare piani agoro tika porro kuma ribu piani kauno kita lutala wan kweri no kon gi ngaya tini miri ni ene pemirwa sidong no mergen ko chung matere lokumo chalo gena lokum public health kon sasha man do dugo merno lutala uchungi ya matere donc bene ponyo dano meta radio programs mo ko tie ma mer ki ponyo dano wa gunge permatie lokum coffee lo tela don gi pe winye pe ngo lokum coffee ki crops mo ma chile rom tikere lokum coffee pe down pot ya ta aye be lo pa rot ngom kwe ni coffee pe don ya chile duju bien ni sam area ma chile mo kane korte duong mo kane korpete duong donc gine en lo dero ma lo experts il lo coffee yo ma agriculture no mer mi tam politicians pagi ngai Germany non ikelo mara Germany nyome bolo dano nyome wilu kui no so lo ka ko mer lo tayla gutero udok chien bot lo dero ene kongo nen ka kwene ma coffee tar gene piano ke kwanyo soil kon ke pimu ban kineno rainfall me area ni tieni ni no peke timu jemata so men di ju pa ma lo tayla ka no gen kweri magribe no mi organ wajama ni pa ma mewa lok me kwan bene ni lo en gina cheli no mi orkribe ye werki nen kit me yoro to school ataw ni lok me ro to pa joni tika addressing jem ni igin ma polo ma miero tikete lok me ro to pa jo to no lok me chat ibora lok ma de ben waj ben kakare lo chat na ya chuli mer yo lok kit ma ke tiu ki customer mo waj ki lep to gini the consumer is king customer ena ye wero in idakola lonyo la bon customer in pay ber la mere wo customer ma pian kelli lem ki kaka mo kayna gi mole ko nyim customer wan be mer wo ponye kit me mole nyim customer me bitu chete ki riero wet pe o bet kamiu chente ma mewa bolo ro ka ki timo lo me boycott kida chincha ka waju trade boycott time Uganda 59 yini winyo maraj mada time polo Uganda yini winyo maraj mada so jo mati borwa kaka mo kayna mati borwa igini ma chwingi chori kombani mier ki gena peke wil jamgi tumaga you know
Chi gen gi dol gena gi dukan gi lor kan gi. No. Yeah, tamani lock a pole. Lock down my pole low. Ti ko le wen atam mega gi kakan. Yeah, not quite it was. Yeah. Yeah. Atama dong bene what tell chawa ma meal dong ma cherry e winyu duan palwak. Chidong angin mego pio mego. Pang ami ka me gam lock in ba. Đó có một bên trong một việc đó quan quan tụ bề chào bên đâu chè đó Yeah. cái ao mà phơi cho tuan phơi lộc mà bây giờ dân đang đổ lộc cái đó quan lộc đồng con lộc đồng tóc lộc cái nào cũng chọn nó về bắt phơi lộc đang lộc mà vuông mà bây giờ bên này mà cái này em cái này thì đó quan lộc anh thì là tao muốn lộc mà phơi PM cái làm việc lộc về ở nguyên nhiều mà về cho tuan phơi Ana play that. Lady Grace. Lúc mà bè phơi mẹ ngamo quê cái đàn quen đi bên Pia ni pole lok pa jo ma gitira na no jimi ki pa jo ki darwe ma go me do lok gi en lok ma mier ki lok kar ki bet ka ne no ne ka ki bid wo report ba jon go da jon go biana wo te wa pero ma ti gang ka mar kwa ti ye ki ka ma bi tere ye so ano ne ana me po ji ken Put it well. You don't get viewers comments. We're one name on Cam and Annabelle. Okay, the viewers comment and the car. Gina, mi ara wek con gina. Sija ke konya kwano na en. Iti na no ne. Oh yes, Gomik Chokani, the best of luck. Tarpalu TV. Bye. Yeah. Okay. Gomik Dogene. It is midday on this vast side of the Atlantic Ocean, and I want to say good afternoon to all of you. Yeah. As usual, I want to listen to your usual fascinating information up to the end. However, the pressure of time could not allow me. Okay. Okay. I'm gone. Thank you very much. Thank you very much. Today's topic is indeed captive. Actually, that was the best. Now that we have modernization, we have to find better ways of working around this, that we find as we find our way. Thank you very much. Today's topic is indeed captive. The actually that we was the best. Now that we have modernization, we have to find better ways of working around this so that we find our way. Okay. Oriema John Bosco. Man, Oriema may share a look tackle. I think he's talking about our way back to our roots, and to do that we need to learn togetherness. Yeah. Atam kaka gam eno ni manu nak pen nene atem Paul ne
Mir will be in the modern society. Mir will be politicians. Ma, no, gillo, pen politics bene. Ay mir wan wa, mir wa chuan lu wang wa. And to get man away ni, mir wa kid not drudge pa to ka be no chief. We wa bait ki guri. Ma ka jemi tika yenge. Charlie we love Uganda. Chidok pe wano ba tutwal. Yen gin matika wano marat tutwal. Any Jim ka dong yenge mogo dong ichwal dong bino dong tumbodwa. She don't is terrible fallout here. Okay. Mzee kwa kwa ndong medeke. Yeah, man jana ni guerra pingo wana chile pewa dok chien ka petro jami mayam kwa riwagi piro giberu ka petro ne kofi tero kar tutwal pingo pewa pet jami maromo konywa jana ni guerra Boy, damn. Jana ni guerra again pingo pewa fu nyim la pena Muranga, Pool, Anyagi, Mayata, Gwanda, Kimukene, Apul. Yeah, Oguera, and I'm still passionate about look my waste of Yemen and what you wasted here, children. And then supermarket can juice me Yemen move back in no Chile and tea. You can juice go and get it. We need to a few people need to put their heads together and try something. So maybe market yabo it are exporting Muyembe. You know, I don't know at the national level konki yabo market. I don't kita eating even kadani cow winning actually exporting Muyembe. Mawo dirma gi waji kelu chile ichingwa ibal ke kartero si wang ma gemo ha ke pa ka we pa chak tim jimi wen kin ma wan mero itio gero akwan next comment Yeah, Sandro Jara. I think the biggest issues. Oh, equal no. Put me on a panel, Sandro. 1%. Okay. Yeah, Sandro Jara. I think the biggest issue is the fact that the current crop of leaders we are electing are not. We are electing are not people who can drive actually from the current doldrums into the promised land. Yeah. Sandro Jara, next. Mana dog better tell why me up and not why the promised land. No, my promised land, man. Kaini Nano. Good tell 40 years to get to the promised land. No. So Kelly Bailey, particular leaders, Jimmy Petit Yor. Maybe on the promised land, one little better time, and to me, continue. Alfred Macinone, take a watching live here. I don't know where from. I must be from Uganda anyway. Legion Maria, Uganda region. Apoe when you look woo. Aromodanyo Elaine Nining. Man, look down at Capen, you were made up being as a panelist. Miro O'Donnell opened the deal by a job and a tar again about the band. Yeah. Okay. Open the band. Contacting the band. Okay. Oma Walter, I'm getting you live from Kidgum. Okay.
Jana and Gwenda again, being open with your project avocado, Muyeme, ki orange, ki Madalena. Penya. Yeah. And you know, market, no mere market, over here. Yeah. Terminator 27 no. Upenya. How can I join the talk show? Contact Ben, yeah. Ben. Yeah, okay. And this is the last one. No, Lolo. Line Lolo. Hello, good evening to you. Quite it was. Okay. Jara Nelson Mandela. The poorest of actually people are mainly the poorest or the poverty are mainly caused by politicians. They confuse people a lot. Kasi mana cara mereka simbol and wapoy family. Kasi yeah, okay. Okay, look, Chris. If we could find out the consumption of alcohol in actually, like Mapinduzi did, it would be so important to our society because our biggest problem is alcoholism. Yeah, I'm going to get out of hotel. I mean, my check. Matu, ma dok Carlo Juni, ma away la biel quell the way of baby. Yeah, and Imaru Yaru, la did moderator. Look, me con Kilweni con actually pober yor to 12. Amir dan on any utero car 12 politicians me ye lokwa. Look, no chako order 1 kila mega chel manye tesa. Wachako wore churches kachoko signatures. Mi bitu lutela we gunge be palwenyi komkan. To the level ma by then won't come no tima Mapinduzi. Our first visit to Beriyor. The second visit Kiwajoni one of facilitating council meeting to pass that resolution. My office are you facilitating council meeting. But you look councillors when me ucham kidano. Kawero gini wacha otwalone ucherbot attorney general oduoko ginu dok kadonge chwalo into the gazette. Tim dano logo lok milwen e komkan. Wan jomo kene waling. Ento piyore ya chuli mi chako lwen. We have people magubi binu at the dying minute. They are very important in the struggle. Gibinu at the dying minute, and they steal the show, which is still a good thing. Lueng back it walk tiemi lok komkan. Pien man the ben will bear me witness. Pikomo tie ya chuli ma kikelu in mills. Tika ki onye chuburia kirongi tuaro pi. Kadongi chako paki. Enuni dong ene do bi pierre chuli. Yeah, again, actually, Makapia It's too much. Mamti mone tiki yubu kitanga uzi. Gen wajane kone lim. Ero ke maro chupario. Begi chara biba chela kanba. No me my bapeo. Just 1,000. And it's 300 mils. Ne me my bapeo. So lueng ikom mero umete. Mero mete matura rida. Ichani kiri wa lera enma wano angeyo pierre.
kay winyu mata gi logo pier we papata liar ni daktie pien kanye chan ki chako wateto kon ki jai wego le tiano tika bape so Jimmy Timaraju wego an ka twe loka ye wajman ni achuli ko genye pemira ni ki wati ni achulu no mo chara ngole nget ore much dek ubi titu ni do no mo chara no ti giana dere ot churi chara welo pok kilo sa beach kage teru ki chamo weng mi lunch kay nge achuli chako ko achuli ko ngo lok funnel ubet funnel manu ki tiyo kere yo mada achuli tiga tiki funnel ku lung tuke achuli jolo manok achuli mirni i releasing maduong wego banyo kera chulio ichani ka yini gora chuli poligi pege national ID piem jomilon nugo mako achuli ruenyu properties gima pigi tego ero kai kere penyo ni loan ni gamo chili adi na churu gamo ali miario ichani interest rate dong onyualti wa million aboro achuli dong ruenyu wa ye marokane achuli ruenyu wa ye ngome achuli ruenyu wa ye actually the targeted the area do you yes yeah do me loan ni charity moti cherle no kan no mero kongi winyu loka eni joni are so interesting makai go e simi chana ni kokela limia bit ko not even 5 minutes no alimia bit bore interest rate 25%. Ini gamo ki chako pitulo ne diri. Lo me ki chako pitulo ruone pien bechul every day. Kadung ini failing kiti interest gibe manual kere level manual chana papate tie. Pien there's no way you are charging me 25% interest anagamo million a chel be adwok 1.25 after 1 month they are defaulting chi dong no ana ati dong carriers me way million angwe ti chura money mere konkinen and this is where Lutela should have come out clearly me saving down nen pull mon magiti chuke gitika ko loan charo mi duoko chene pala lonyo pi donki gimo you have a stock of 15,000 ichare no 21,000 la lonyo mere 20,000 it doesn't make sense actually Okay. tika bleeding ma Karmo below me chako bank. Mamewa Northern Development Bank or Northern Commercial Bank, something like that. And then mano romo konyo dano lupu kingo gini. Loan mano supervisor me loan the kong nano gina ngo me tika teach loan. Yeah. meno project mano pubi tiyu actually la det pien gamento be luenyo moy kumi madung konye be penye kom team meno ni And you ki be know, luenyo through URA. Well, we know of businesses my chane ki lor gi ogulu pien URA mogo no cheli ki tax mogo mi million mi ario million mi achiel million piera boro no kero ni pay I loro biachara yeah, I know such the initiative problem. gamento piye Yeah, I'm the man no man tell you where we have very oil comments down my good child Ronge oil panelist wing the bendo are don't sit on and the car me why ni wouldn't know go put my bear and I mean don't talk about Lady Grace with and no full program. Okay.